في الصلاة واعتدل واختم بتسليم بأل كي تمتثل. يتي الله سبحانه وتعالى تبدو مامو تو سيد الحمد يتده يتوري وجول إن العالم محمد صلى الله عليه وسلم أو مؤمن يمين سبيل مهده يجول صحابة بن فوق وجول أي هذا كلا جوك دينا جوك نوكا walli fiiɗon ɗo yo Allah yurmin e yurminama o udditani en dambugal fi joni julde nden ka nder julde tigi tigi harana heblangol fi julde nden ɓaawo o yewti en shartiji fi julde nden yo waɗɗo goɗɗo o yewti en shartiji fi julde nden sellu joni noon ko nder julde nden tigi 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 o naati e toɓɓere nden joni ko ka nder suudu wona ka ley jimɓe o yewtino e wonde charte ji fiye julde nden waɗɗo ko ɓeeta on tigi ko tawa ko o julɗo o yewti en wonde haray ko wagguto on si naati tawon tigi no mari hakkil ɗum ɗon fof o gayni o yewti en charte ji fiye julde nden sellu weta on tino wonde e laaɓal ngal laaɓal tayre tosokere e jande fof taw hara o alda e soɓe mo suudi awra makko on o fewta qibla ko sonnajo taw haymo laaɓi jiiƴan fiilayru jiiƴan jibingol yewti noon no fof ko fof ko daɗɗugol ko heblanagol julde nden hande noon woni ka nder julde wona gandi julde nden tigi tigi fuɗɗode hattugol worde ka habbirago heɓi ka salminago wonde ka on tigi habbirago harnirgo gon ɗon o salminde ko waɗete hakkunde ɗon kon ko ɗum ɗo wiyete julde nden tigi tigi ɗum noon ɗin piiji watteri ɗon goɗɗi goo ko farillaji goɗɗi ko sunnaji goɗɗi ko ɓure no waawi on tigi waɗora toon ko aña bal no waawi on tigi ukkita toon ko bonnata julde nde ɗum noon o faala en yewtude ɗo inni babu faraidi salati wa sunaniha dambugal fi farillaji julde nden e sunnaji mayre on wa fadailiha e ɓure mayre on wa makruhatiha e añaaji mayre on wa mubtilatiha e bonnayɗinde ɗin malikankoɓen e shafiyankoɓen kamɓe abbaru bilfaraid wal imam ahmad abbara aw alhanabila abbaru bil arkan la mushaha fi listilah ida fuhima almana kana almana wahidan la ishkala ɓe malikankoɓen e shafiyankoɓe kamɓe ni farillaji faraid woɓɓe maɓɓe ne kamɓe faraid e wajibat ko gootum hambaliyankoɓe kamɓe inni arkan tugale woni ko wiɗen ko farillaji woni ko wiɗen ko tugale mana on ko gootum ɗi ko wi'a kon ko tugale ko hambaliyankoɓe inna farillaji ko malikankoɓe shafiyankoɓe no fottana hakkunde maɓɓe ɗum ɗon ko beetawe ka julde mo acci ɗum ɗon ko be o artira be o watta o yoɓita sino wawi yoɓitade yoɓito si laawike nden ɗo darde buge darde go adde marde ɗum ɗon tigi on nene ma ko mofti ɗi farillaji ɗi o woni e jantade ɗo wa hadithu almusii salatahu o julnoɗo bonni julde mum nden yeeso nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo tindinimo ko o watta kon ka julde konguɗɗi nelaɗo makannomo ɗon kala ko nelaɗo makanomo ɗon yo o waɗu o fottana ɗum ɗon ko farilla imma ɓeyɗa henna ko tugalal ɓeyɗa henna ko farilla
Yangandi nela sallallahu alaihi wa sallama ma kan no bayo ari o juuli o tan la do juuli la do sahaba ben no toli be juulirde be yaltaali be yewtude don kanko ari o juuli nela ado jagano wattanila e nde julde makko o juuli ha o gayni o wari o hiwri nela do hiwriti laaro ma kani mo yilto juula a juulaali mana nde julde nde juulɗaano nde ɗo kontaka o yilti wahi o juuloy awa gayni o arti o hiwri laaɗo hiwriti laaro ma ki yilto juula a juulaali koy hati milaabi tati o wari o inni hey mi wondiri nelirɗo ma goonga on mi wawata sina ɗum ɗo ko neɓuɗa mi yilta ɗo ko si mi yahi ko ɗum ɗo min kono ɗo mi waawi andina ayo andi ɗum no waɗaki alma kanu idha qumta ila salati fastaqbil al-qiblata thumma kabbir kabbir ɗo habbirango harminirgo ngon ɗon kongo farilla thumma qra ma ma'aka min al-qur'ani on ɗo riwaya janga al-qur'ana ɗo anda ɗon ko fatiha on ɗum ɗon ko farilla wi summa rka hatta tatma'inna raki'an turɗa ruƴƴa ha ñiiɓa wonde ko a ruƴƴuɗo summa rfa hatta ta'tadila qa'iman ɓantoɗa ha daroɗa feewa yet summa sjud hatta tatma'inna sajidan refti sujja ha ñiiɓa ka sujjuɗa ɗon summa rfa hatta ta'tadila jalisan yiltoɗa jooɗoɗa hakkunde sujjude ɗin ha feewa jet summa sjud hatta tatma'inna sajidan refti sujjita kadi laawol ɗimmol ha ñiiɓa ko a sujjuɗo ɗon darde timmi oyi summa fa'al dhalika fi salatika kulliha waɗɗum ɗum fof julde ma ne fof gerdu noon ɗiɗi o linti ɗo no fottana ɗiɗo koye farillaji julde jeeya no woodi ko fottana ko farilla kono laaɗo makano e on ɗon hadis wonmo maaki hadisaji goo annuye on o makano ɗum ɗon o wiyano mo anniyo salmingol ngol o makano yo salmin no fottana wonde ɗum ɗon kadi ko e farillaji ɗin jeeya o addiri ɗo kanko o limi ɗo o inni fara'idu salati farillaji julde nden 12 koɗi 12 hambaliyankoɓe ɓen naɓiɗi 14 kaɓe luutodiri ton ko joɗanagol tayya sakkitiɗo ɗum ko farilla kana farilla ko hambaliyankoɓe ɓen kamɓe ɗum ko farilla ko malikankoɓe ɓen kamɓe ɗum ko sunna o wi koɗi 12 honde woni ɗin faniyatun ko annuye on taho bi qalbihi ka ɓernde makko mu'tabaratun yani mu'tabara ɗum ɗon ko taska ɗum annuye on annuyo ka ɓernde ɗum no taska e farillaji julde nden annuye ɗon ɗon ko golle ɓernde na golle ɗengal wona jungo ɗum waɗirte wona koygal ɗum waɗirte wona noppi ɗum waɗirte ka ɓernde na yon tigi wowlu o woodi woɓɓe gosɓe ari juulugol ɓe towni juɗɗen ɗo allahumma inni nawaytu salata dhuhri salata abi bakrin allahumma ahsin wuqufi bayna yadayka allahu akbar ɗum ɗon wona ko selli ko bidi'a non nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallama waɗali yamirali na yawuɗu ko desiti on ka ɓernde ga fiɓu wonde la ya juurde o fana ɗo tottugol farilla mo allah farli e dande ma fi heɓugol baraji ko heɓoto kon ka julde daɗa kambaji ko kambana kon mo juulata ko ka ɓernde fiɓata ɗum ɗon ko farilla aban hambaliyankoɓen kamɓe nawiri ɗum ko chartiji to e yewtina wonde ko waɗi si ɓe yeddodiri annuye on ko ka frontiére woni ko ka fuɗɗagol julde no wawi wadde fayda har annuye har habbirago harnirgo ngo si a anni ke tawi habbirago harnirgo ngo
wonti ka ɓaawo julde haray ko ka shartiji tawete tawawi anniyade tawa a fuɗɗike julde nden habbirgol ngol allahu akbar e nder habbirangol ɗon fiɓa ɗon annuye on ɗo wontiri ka nder julde haray ko imma wi'en ko rukko ko ka tugale jeeya ma wi'en koye farillaji ɗin jeeya kono fo e mum be annuye o sabu on ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddina julɓe yamiraka si wona yo ɓe rew Allah ɓe laɓɓinina Allah dewe ɗen laɓɓingol dewal ko annuye e ko ɓeydi hore annuye sabuna laɓɓingol ngol no ɓuri wurin annuye o kono laɓɓinta ko annuye ala Allah sallallahu alaihi wasallam maki innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa en filitigamo ko neeɓi golleji ɗin ko taskorte ɗi heɓa valeur ɗi yoɓe ko embere annuyeji ɗin ko neɗɗo mari e baraji dewe makko ɗen wuu ko bir ko anniyi kon woni go'o saniyuha ɗimmo e ɗiɗo farillaji takbiratul ihrami ko habbirago harminirgo ngon ngoɗo harminɗa honɗum a harmini kala golle ɗe jeyaka e nder julde nde e kala konguɗi haala ko jeyaka ga julde kon ɗum a harmini ɗum wasi a waɗa ni fonta juɗɗe ngayi hande kadi Allah mi jokka hay fus hande kadi so wona nde julde o allahu akbar ɗo a harmini ñamugol a harmini yargol a harmini yeƴƴitagol a harmini yahugol golla ɗum golle hunɗa ma wowlugol haalaji yewtugol e woɓɓe e téléphone ugol ɗum ɗo fof a harmini ko ɗum wi'a takbiratul ihram habbirago harminirgo ngon ngoɗo omo farilla ngoɗo lil faddi juulowo kañum tun feerejo o habbiraygo wal ma'mumi ɓaawojo juulowo ɓaawo almami o habbiraygo wal imami e almami on kanko kadi o habbiray juulowo o habbiray ɗum ɗo go habbirago harminirgo ɗo woni ko farilla o juulata woni ko naafe o juulata woni ko fure o juulata thalithuha tammun ɗum e farillaji julde nden qira'atum bilhamdi ko jangugol fatiha laaɗo maki la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi julde alana mo jangali fatiha maki man lam yaqra bi fatihatil kitabi wa salatuhu khudayjun aw khadijun mo jangali fatiha julde makko nden ko ɗuytinde yani ko yani no wawa reedu yandu bondu oɗo jangugol fatiha ko farilla e hoore hombo o wi'a alal imami wahdahu wal fardi e hoore almami on tun ma wondo e juulude kañum tun o haaloya yeeso goy no gasa ɗo ko hombo itti ɗo hombo ittiti ɗo ɓaawojo o wi yani juuloɓen ko tato ko imma ko wonɗo feere kañum tun woni e juulude almaki almaka ma ɗum ko almamijo mo juulude mo woɓɓe no ɓaawo makko mo remorki woɓɓe ma ɗum ɓaawojo o remorkaɗo ko ɓeeɗo woni juuloɓe joni noon ngo linti wonde no waɗɗi ɗiɗo almamijo on e wonɗo e juulude kañum tun joni ko o wi fawaki mum ɗo ko ɓaawojo ɓaawojo on o adduya yeeso kono ɓaawo sappike ɗo ɓaawojo on si tawi almami on jande mana julde nden jangetende toon nden ko suuɗetende ɗum ko ana fana e alansara sakkitinɗen ka futuro sakkitinɗen ka geeƴe ɗo no waɗɗi ɓaawojo on yo jangu fatiha ɗum ɗo jumhur en ko ɗo yaari ko sortiɗo wo ko Abu Hanifa yimɓe Kuufa ɓen seeɗaɓe amma si almami feŋŋina jande mum nde yarli ɓaawojo janga e fatiha on ɗon kadi wiwɓe ɓaawojo on no waɗɗimo janngol fatiha on ko fatiha on tunnayo watta ɗo goɗɗum ngo ɗo no Imam Malik
Imam Ahmad riwaya mo ɓurɗo lollude on ɓe wi na yo janngu kanko ɓaawo joldi kanko yo jento almamin ko jangata kon si o ari faljude o faljitamo. Imam Shafi'i بعض أهل الظاهر بعض أهل الحديث إمام أحمد في رواية بيدو ياري وند باو جون جانغا فاتحة الحالي مسألة يدو لذلك أردني دليل جنين سأنداري قد go إننا نايو باو جون جانغا سأنداري قد go إننا كيو جانغا وانو حديثة عامة jangude dinani larmaki la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab julde alana mo jangali fatiha ta jetti on no ngayna do bawo jomba almami umba julo kanyun tum umba kono bayna al'am yaqdi alayhi al-khas wiwɓe wonde fatiha on janngugol no waɗɗi ɓaawo jom ɓe ƴetti on ɗon hadis goo ɓe ƴetti hadis ɓurɗo on ɗon wonde masuɗo toɓɓere nden on tigi hadis o Badr ibn Samit taɗo sallallah sallam maki la'allakum taqrawna halfa imamikum ene wa joni on jannga e ɓaawo almami moɗon yo jannguno ayaje ɗen jiiɓodirani mo waɗi ha yiltito ɓaawo salmini o inni ene wa joni on janga e ɓaawo almami moɗo ɓeni hi woni la tafalu illa bi fatihatil kitab tan waɗude tan jangu ɓaawo almami mon de sina fatiha on tu ko wiyata kon qata'atil jahizatu qawla kulli khatibin ɗum woni ɗo ko ɗo woni faslu khitab yo min on ko mi hooli konko wonde ɓaawo jon janngay sabu oɗo hadis wiɓe ɓaawo jon janngata ɓe ƴetti o aya ɗo taw wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun si alqur'ana no janngede heɗe jentito ɗon ɗum gasa Allah yurminayo. Imam Ahmad no filla e makko o inni miɗo waawi wonde ngol heɗagol jande qur'ana nden ɗo ko faanda ko siko ka julde ɓaawo jon inna yo heɗu ɗo ko almami woni janngude ko sina ɗum so tawi ko goɗɗo no jannguɗo ɗa na farilla heɗɗa wala yaa jokka haajum ko welidande o sino aussi nafaala heɗoɗamo ɓe watti ɗon on ɗum hadith woni lamno maaki man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a mono mari almami hara jande almami makko on wonanimo jande ɗon hadis o wona sellu Cheikh Albani no yangi ha fi o sellu kanko mo inni mo hasan li ghayrihi on hadis on na sellu attiɓe mo ɓe karama ko ɓe ɗaɓɓiti hadis on ɓe tawi oɗo hadis o wawata ko sellinade hujja ani ellaji makko no luuɗi ibe jogi sifa ɗin hadisaji ala kulli ko masala khilafiya kono min on miɗo yaadi e wonɓe wiɓe yo on tigi janngu kono wonde an janngata an ɓaawo jon si almamin feññinde jande mum nde tuma o gayni fatiha makko o gayni fatiha on profite jannga so deƴƴiti janngo ɗon hay so deƴƴitali o fuɗɗoyke jande wonde go aggetende hoore fatiha nde janngo nde wonno nden ɗon jande nde o janngata hoore fatiha on woni ko simol woni ko ayeje wona farilla ɓay janngugol ngol na farilla heɗagol ngo wonata farilla farilla heeduɗo ɗo gon en heɓi farillaji tati thumma qiyamun fihima refti daragol ngol e majji kanji ɗiɗi in tastati si hiɗata gana honɗi ɗiɗi honɗi ɗiɗi habbirangon e fatiha on manande ɗon no habbirango harminirgo yo taw haray mo dari si o jooɗi kawgani ni Allahu akbar o immike noon o jangi fatiha aray fi kala habbirago harminirgo kono o daranaki ngo ɗon
hara julde makko nden sellaade gonɗon habbirango kontataka sihimo waawi dara kadi ko noon kadi nde mo janga fatiha ko be taw haymo dari sellataka o jooɗo o janga fatiha o gayna o yimmo onon ngo waɗa ruku kono ko wi in tastati siɗa mari feere si tawi noon amara feere an ko a wawata daragol few ka jooɗoɗa ha gayna habbirango harnirgol ngon waɗa janga fatiha on ɗon waɗa ruku ka jooɗiɗa ɗon sabu on ɗum nelaɗo men sallallah sallam ma kana imran ibnu husayn وما تصلي قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنبي لأنه ما كي درجولا سيدا مري فير سامرا فير جود جولا ستاي هايدون أمرا فير نونا نتيدي تاويا جودا قوم فقاينة كواري دانو جولو الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين درني الله كوفلو بالله تو كفانا كجولد شاواما درجول فيوا ثم استناد ربدي توغagol baho sida wawi bahade woni ko goddo bahida darda jula woni ko e maadi hara ko ya baho aw julusu maadun joda staynu no ngawata ay bahagol daro sitayi joda gongol ka dawa joda de hara fewa ko ya jodo fewa sitayi awata joda de fewa kono ya way bahade ka jori dano ko ya baho sitayi du ngawata fattaji ontumati wala wala imma wala ka beccal nyamal fewtira no ngibla belda non juula sawata beldirde ka nyamal no gasa don no puutima don no musa ma don no sumi ajji to juula sina no noniri wo no wawi dawo wad fattaqullaha masatatu ko yahuna la faddataga alma kida amatukum bi amrin fa'tu min wasatatu ko honno heedi ɗon ɗo woni sunna woni farillaji joyi habbirago harnirgo on daranogol ngo fatiha on daranogol fatiha on annuye on woni joyi thumma rukuu refti turagol ngol waɗa ruku nanga ka koppi ɗo on tigi turoto laramaki la salata liman lam yuqim sulbahu julde alanamo feppinali keeki mun ɗin ka turagol be on tigi waɗa ɗum ɗon wasujudu e sujjugol ngol woni jeɗɗi faalama andu ɗum ɗo de andu turagol ngol waɗa ruku e sujjoygol ngol sujjira tere ɗen jeɗɗi tiinde mum dange ginal ngal ɗon ko go'o newe juɗɗen ɗiɗi woni tati koppi ɗin ɗiɗi woni jowi kolli koyɗe ɗin ma koyɗe ɗen teppe ɗen ɗiɗi woni jeɗɗi anmaki mi yamirama mi sujjirɗe ɗo tere ɗum ɗo ande ɗum ɗo wonde ko farilla woni jeɗɗi wa rafuhu min kulli rukni minhuma e ɓantagol mo e tugalal kala joddu kala e ɗiɗo ɗiɗi ɓantagol e ruku on ha feewa ka hadis o wino summarfa hatta ta'tadila qa'ima ɓantoɗa ka ruku ha feewa jet wawa anten ko noon kadi ɓantagol ka sujudu jotto ha feewa jet ƴi'al be arta ka wonno ɗon ɗin ɗon ɗiɗi kadi koɗi farillaji woni jeenayi kanko ɗo ko addi koɗi jeetati annuye on takbiratul ihrami on daragol si habbira fatiha on daragol janga fatiha on waggol ruku on ɓantagol ka ruku waɗa sujudu ɓanto ka sujudu woni ɗi jeenayi ko o wiɗo wattasiw aljulusu lissalami ɗo ko faljere ko wala ashiru ɗo on sappa ɓum ɗum jeenayi ɓum noon kanko no addirɗo o noon kono ko sappa ɓum ka limore aljulusu lissalami ko jooɗonagol salminal ngon kanko sina hara o kontu daragol ngol ka habbirago harminirgol e ka janngol fatiha ɗum noon o kontu ɗum ko gootum ko ɗon o konti gootum e ɗolle iɗi serti kono ko ɗon o konti gooto si ɗon ko gooto o konti hara hii ko oɗon jeena e ɓon jooɗanagol salminago ngon ɗum woni jooɗanagol
sonti gayni tayya sakkiti don joda goddo ha in assalamu alaikum malum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wo salmi gol harano jodi don kadi ko farilla e salminango e hoore mudum kongongol wowlugol kongongol ko farilla wowlugol kongongol harano jodi dum kadi ko farilla odin wata yaade joni o tayyo ha o gayna fiw way mo daro en assalamu alaikum ara mo dari o wowli kongongol assalamu alaikum kono o jodanaki ngol wowlugol don jodana gongol dum ko farilla wowlugol ngol si o jodi ke kadi o tayi ka o gayni o jodi ke ber ko salminte o yimmi ke tungo yayi haray fay ko wadali farilla wowlugol salminangon jumhur e wi ko farilla hanafiyanko ɓeyni o kamɓe ni son tigayni julde nden fiw o tayi ke ha o gayni fes kala ko o waɗi ko yaltintamo e julde ko bonnata julde hara julde nde nayalla kamɓe ni hay son ti tayi ke ha o gayni few o juulinalaɗo o gayni o waɗi o moolike molte ɗi nayi o itti hendu o yimmike o yeyi kamɓe ni julde nden bonani mi mana kamɓe ɓeni salminago o konti joni fermugol bonnugol julde nde maɗum joni yaltugol ka julde no yaltiri o jokki golle goɗɗo go so gaynima goyni e awa joni haray e gayni julde nde o nangila makko yayi kamɓe ɓeyni hara julde nde ndi selli waɗoygol assalamu aleykum e ɗum da fof no fota mi jogi hadis on sella mana makko on kadi sella o wi fa ida faalta dhalika faqad tammat salatuka o wi o wari ha ka tayyagol tayya sakti ɗon fes o wi sa waɗin ɗon haray a firlitike ara julde maɗen selli wala sallallahu maki tahrimu hattakbiru wa tahlilu hattaslimu harmingol julde nden ko habbirangon dattingol julde nden ko salminango wa bayna sajadatayka bitamami e a jooɗagol hakkunde sujudeje maɗen ɗiɗi ɗum ɗon kadi koye farilla julde nden jeeya imana joni haray joɗnogol salminago ngon woni 10 jottagol hakkunde sujudeje ɗen ɗiɗi woni 11 salminangon e hoore muɗum ngon kadi o addoyango yeeso ga haray woni 10 haray timmi o wi summa tma'inna fi salati wa atadil refti hiɓiɗo itmi'inan fi salati ko waɗugol farilla on ha o gasa fes deeƴa ɗon seeɗa wa atidal fotodirgol ngol ko sa iwi e farilla a arti e farilla goo wongol ɗon ha arta ha hewta get yon wago ruku sa yahi a turike har ya dari feewi a déplace ke ɗon a yahi ka ruku turagol ha feewa yetti wonta ɗon gokku wontugol ɗon gokku ko ɗum woni tumanina o turagol ha hewta ka hani ɗon netti ko ɗon woni itidal ƴiwgol ɗon noon kadi ɓanto daro feewa yetti feewugol ngol ɗum woni itidal neɓugol ɗon seeɗa ɗum woni itmi'inan o andi on tin wawi o ɓanto o daro ha ƴeeɗe fof arta wiya ket feewa kono feewugol toon o yiltoyo o yaa sujudu o waɗi itidal kono waɗali itmi'inan ka himo arta ha ɓanto ha ɓatto feewude kono feewali seeɗa o daro ɗon o neeɓa o waɗi itminan kono waɗani itidal ko ɗum seddiri kanji ɗiɗi itidal on ko artugol ha kumbe wontaka wonno ɗon ɗum woni itidal on itminan ko neɓugol ɗon seeɗa ɗin ɗon ɗi ɗinon ko ɗi farilla o wi wahtim timminir bi taslimin salminago bi al
salminango wiyango assalamu alaikum na wigol salamu alaikum salamun alaikum addu alon kay tamtathil fi ya jogito on ya jogito sunna ya jogito ko nelaado makono ko anda ko nelaado sallallahu alaihi wasallam salminango salminango ko mu'arraf bil alif wal lam assalamu alaikum sellikon ko laawiri do salminno ari hadith nena ma Aisha summa sallama taslimatan ko salmini salminango ko do maliki an ko bembe yetti wonde ko salminango woto nam ko gonno woni fadilla so inni assalamu alaikum wa rahmatullah lo farilla ngasi so wi assalamu alaikum farilla yoni kono hadisaji urde din lollude din ko salmin laawi didi salmin ka sengo nyamo nabiri ga yeso makko gon assalamu alaikum wa rahmatullah watti kadi salminango assalamu alaikum wa rahmatullah o yilta yeso gonni ha karan kambe wongol do bawo be yi karan kambe won makko ngol do ari don hadisaji din sifatu salat nabi sallallahu alaihi wasallam ko dum do ko sellude ilen dum da yaltinewti ga julde assalamu alaikum ara yalti ga julde ko kon non sa awatti don dim awi wa rahmatullahi wa barakatuhu don abeydi don aybay baraji sa awatti kadi salmango dim assalamu alaikum wa rahmatullahi don kadi ara no beydi baraji ni assalamu alaikum wa rahmatullahi hatta ka rahmatullahi rundo nela do urno wadde kono ari e riwaya digo nela do wadi konnon ko dum ari wadde seeda wadi wonde on ti wadu gol na ella ko di do o addi farillaji julde den si en limudi detail annuye on habbirango harmirgo gon daragol si habbirango ɗiɗo woni farillaji julde nden wiɗen hambaliyankoɓe ɓen no ɓeydi kamɓe jooɗagol tayya sakkitiɗon ani tayya sakkitiɗon e jooɗanagol mo ɗum noon hokkamɓe koɓe konti koye arkanuma koye faraye e farillaji ɗin en tawimatallah yo allah sakki haa selluɗo artiten kadi gollitirgol ko jaɓane ko wonna e gollude ko yaafa gonɗo e faljude ko yo allah o andin en ñaawoje nde julde no himmi no mawni no teddi ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓural mum ngal no ɗuuɗi e foti janngol fii nde moƴƴi hittina fii mayre waɗande kadi no haaniri noon fewndo ko haani ɗon ko haani wadde ɗon wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi ani ɓeɗo lande joni mo seppi iwi ka suudu muɗum ari ha hewti ka juulirde o jooɗo ɗon noon o juula o salmina o yimmo ɗon kadi o seppa ha hewtoya ka suudu makko on won ñawre makko ko ɗayni ɗo hoore mum wona Allah o ɗayni wona yimɓe o ɗayni oɗo no wawi darade wawɗo iwde ka suudu muɗum seppa ha hewta ka juulirde daro kadi seppa ha hoota wallahi oɗo no wawi darade juula si innanoma awa sa darike a juuli ɗo o mewketolo 1 million sa jooɗike noon amo heɓata e mbuɗum sikkuɗon o jottono juula wallahi o dartono juula usama ko ɗaynugol hoore mum ko angal haccitegol e julde nde angal haccitegol ine noodi woɓɓe haaji mum ala ko iɓe awmo sika jakankejo ala ɗo ka jakankejo o ɓe tawi ɓe sarsa e conteneur Dubai to o ƴawi o sarsi bugi toon carton ji ɓe sarsi haa fayda heewi ɓe ine awa juulugol yoni fana on tawi kamɓe ɓe juuli o coowoyi toon o cikki haa o gayni o yahi o ƴettoy carton wadde o weɗɗiti o jooɗi o juuli musidɓe goo inni na wonno e sarsude carton ji dow ga o wi ko
ona to yowtina cikkiɗa ɗo kono joɗanna julɗo ni dina ɗum satta an yooɗi yuuli Allah yaɓay an dari yuuli Allah yaɓay woɓɓe ko non way la yeyi ɗo ɓe iwda immade ka suudu maɓɓe aɗa haa ɓe hewta ɗo ɓe jooɗo ɓe juula ɓe immo kadi ɓe seppa ɓe hoota dani ko loota mum la musta nam eyo ko ɗum jannguɗen ɗo ko wonde no yeddodira kono min miɗo suɓi miɗo tawti konnguɓe wiiɓe ko yo janngo si almami on gayni janngude fatiha muɗum an kadi janngu ɗon fatiha a feƴƴi noon fatiha o ɓawo wala alansara ɓawo jannga fatiha simore ka jande suuɗete fana e alansara darde ɗiɗi arne ɗe ɓawo jon jangga e fatiha waɗta simore kadi sina hara o gaynugol fatiha makko on tawi almami waɗi ruku ɓay almami ɓe goo ka feññinte toon ɓe janngay ɓe yergina ɓe moƴƴina haa moƴƴa kono ka suuɗete ɗon taway no yaawi haa feƴƴa an ɗo a hewto iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fayta ɓe waɗi ruku kono si tawi tan no woodi a janngay fatiha on waɗa simore nden mana waɗay ko watte ko so kono jo janngata fatiha fanka ɗon darɗo ɗon fanka almami kañum no waɗde no janngude cortewol goo an a heɗaki ko woni janngude ko ngajentaki on mba hunduko ma fanka ɗo aɗali hoore ma moƴƴere nawdema koye bonne julde nden bonta julde nden kono anndu kala harfere nde jannguɗa ɗa jogii baraji sappo hay soko ɓul huwallahu jannguɗa ɗo ko fanɗi o ɓul huwallahu no mari ɓuri karfeje sappo e joyi hadɗo mbaɗ ɗo baraji temedere capanɗe joyi ko on no on manta hunduko ma fanka ɗon ɗin ɗo laawama kono noon nawdema bonna julde nden nde ka suuɗete ton ko almami jangi kon fuu janngu ka feññinte ton ko fatiha petti janngata ɗum le kadi ko ɓaawa almami ngayni janngude wabillahi tawfiq non ara goɓɓe sonnamuɗo juuɗe kamɓe akan son alni sonnaɓe ka feññinte jannga kanko ɗo ko falji o yiɗɗito o yaha wara sonnaji ɗon aɗa falji kam ɓuraɗo tawi aɗa ɗanɗanɗano aliɓeɗe ko landi joni aaden e sonnajo muɗum tawi ɓe julde kamɓe ɗo ɗum ko gorko on almi o yaha noon ko ka feññinte o saggoya noon e nokkugo o waɗa yaha yiltito o daro o habbo faljitede sonnajo makko on tawa ko nasifa sonnaɓe woɓɓe goo ɓe mi andi imo wunjingol sengo hay so wunja qouran on fof kono ka modi makko faljiɗo ɗon imo wunji o faljitamo gorko on ƴetti alhamdulillah ngal artaka guɗoron ɓe jokka ɗon haa ɓe salminoya kono ñawore julde nden no selli fi ɓeygo makko fallitima ɗum bonnata julde nden ellala kono almami a fallitimo wo so habbike fallitede tawɗanaka fatiha so saggo hinokkugo ɓay imo newnana diwgol ɗon yaha ƴettoya kala ka o hunjori so gertoy o naatoy ka diidere jande to o naatoy on suratu yunusa en suratu tawba en ɗon no luggi ha o gertoyke to ha fuɗɗike lojade o ara o ƴetto ɓul wallahu to tagi to sella kadi ka o daro ɗon so tawi yatano yilto janngata kono ɓaaro o wiya ɗum allahu akbar koɗo yawno o yahi o yilti tawi noon ka taw hawi toon no luggi tawi ɓaawo ɓe hunjaki to o haɓɓiti noon ko ɓe o feƴƴa o dari o jentiɗi yo ɓe ɗuman noon goɗɗo eni ruku yani irka on aray ko noon matugi warta so falliti so ɗaɓɓali fallitede tetto hay so fallitade awa landa sakkitinga ngal noon na ɓeɗo ceerno Yunusa ko landi ɗo joni mo faytidiri ɓantagol ka ruku andi ko sami allahu liman hamida on tigi ɗo awide o yegita ɗo o inna allahu akbar o yimmodana yani ka o wiyano sami allahu liman hamida o lontina ɗum wigol allahu akbar ko ɗum hani wadde
طبعا سو عندي يؤوي فاين سمي الله لمن حمده كونغول ويدا الله اكبر ناي بلاص ماغول ولو ngo bugongol no moƴƴi o sujjoy imma ado salminde ma ɓaawo salminde almakman nasiya fi salati falyasjud sujadatan wa li kulli sahabin sajadatan kala kanto yekkiti yo sujude jinare walkike moƴƴi so sujjoyar ka nanema bonnaygon wabillahi tawfiq jazakumllahu kulla khayr